Zamislite savršene ljetnje dane, sunce koje tuče i more koje je najljepše na svijetu. I s vama je ekipa koju volite. Tako je nama bilo. A ovo nije još samo jedan vlog, ovo je još jedna naša avantura na Šolti. Otok na kojem svake godine ljetujemo, to jest više manje pokušavamo. Jer radi posla malo kad stignemo biti zajedno na putovanju više od 2 dana. A kad se uspijemo naći, to bude najbolje putovanje ikad. Tako da u ovom vlogu ima svega. Smijali smo se, nervirali, šokirali, a i svađali. Ali ono najbitnije od svega, napravili smo dobre uspomene. Dobrodošli na Šolta 2024. vlog. Dobro jutro. Kako izgledam, tako se i osjećam. Jadno. Jel moguće? Ljudi, 4:20 je ujutro. Ja se raspadam. Situacija je takva da ja moram krenuti za tipa 10 minuta. Pritom, naš vozač, dragi Vedran, se još nije probudio. I mi ga ne zovemo već 660. put. On se ne javlja. Evo, Pave nešto pisao. Jer smo rekli 650 puta, nemoj kasnit, probudi se. I on je rekao, dobro, zovite me ako bude zaspa. I mi tog čovjeka zovemo 60 puta. Ja sam spremna nisam. Ali što je najtragičnije, ja sam prvo moram baciti smeće. Jer imam piletinu koja trune tu 3-4 dana. I ako sam vratim za 2 tjedna doma, a to bude... Ok. Ali ozbiljno, možda čak želim plakat. Evo. Ovako. Da ga moram svaki put čekat, da to meni nije jasno. Evo. Barba, je li ovo taksi na raf? Brate, nemamo di sa stvarima, kunem ti se. Ja sam pelin, tu sam ja. Evo, to sam ja. Ovo su samo njegove stvari, ljudi. Ja imam svoje, ima još i Nika i Pave stavit. Ljudi, ja stvarno ne znam gdje ćemo biti sa stvarima. Sad smo obavijestili Niku i Pavu koji su u šoku. Evo, ne znam. Čovjek mislim da se ne zatvara. Pa, spusti sic. Ne, to ne ide. Jer ga možeš boko crtno okrenuti. Boko crtno? Možemo ovo maknuti. Može. To će. Evo, ovo je stanje. Ja sam ova pregrada. Pa ja sam super, osim što smo spavali svi sati po 2. Jedno ljetovanje. Krenuli smo, ćete, to je to. 500 stupnjeva i tropska kiša. To je tema ovogodišnjeg ljetovanja. Šta pada ovo srcat? Znači, ovo otvara u 6. Ja hoću svoj tost. 6, otvaraj. Otvorite mi vrata. Otvorite mi vrata! Jedna idila. Evo Vedran. Kaj, brica na šanku, a? Da. Pusti dolje, možda. Dolje, tu ga približi. Šta se sad jačene? A nije, to je ove jutarnje proizvodnje. Jutarnje. Evo ga, pustite njih da njima odu kemikalije. Bravo, evo, respekt! Ima to breakfast. Da. Možemo izdati na McMuffin. Pa to. Tu ti je gledac. Čekaj. Ne taj. Tu. Ja ću jedan običan tost sigurno, ovaj. Jo, taj sir kad se vaze. Njam. Čak i 2 tamo. Ja. Jesi li više? Dužni ste svi na moj. A to su ovi kemikalije uzimaju. Želim svinjetinu s jajima. Uzva neki ima novi doručak vrep nešto sa svinjetinom, jajima i slaninom. Želim svinjetinu s jajima. Piše da je doručak, šta pa? Ne, mi smo prvi u McDonald'su. I oni meni spominju neke boleštine da ću dobiti ugljikov hidrata. Ne, nego, sad ću ti reći. Kad ti Mac čisti, onda ti onda što očiste, ti ostane na onim prvim proizvodima. I na to pojedeš i boli. To su bili. What's up, guys? Dobro je, pa vidim cestu. Sad ću ja pokazat ovdje. Javljaju se, dajte ruku. I to je... Sprida ti daje ruku. Kak si? Kaj ekipa, svi su spavali, samo da znate, i Rafi cijeli put prespavala. Sve je bilo na putu dok sam spavala. U jednom trenutku je onak pljuščina padala i niš ne vidiš. Samo odjednom. I niš ne vidiš, ni naprijed ni nazad, nigdje. Ali su koferi na Niku. Naš prijatelj je spavao tu 2 sata i vozi ko konj. Rav, daj ruku.
Ej, prije Aj shvati. I to vam je uglavnom to od novosti. Za 20 minuta smo u Splitu. Ok, vidimo se u Splitu. Bye! Uglavnom, bili smo sad ko Pave, da ubijemo vrijeme i sad Pavin čača šalje jaja. Lipton. Sad ćemo vidjeti jaja. Sad ćemo vidjeti jaja domaća. Kaže tata, daj ponesite Bože kao da... Domaća baba Tonila. Ja kaže svakako smo namjeravali kupiti. Ajmo. Ja zaspala, ljudi. Šta hoće on? Ravno. Svi što di ljudi idu, tako i ti. Ravno. Rekao sam ravno. Ako mislite da mi je lijepo i ugodno, A bože dragi, šta je lipo. Stani da uslikam, gledaj tamo Pavle. šta slikaš Pavle, ko da Pavle nisi vidio život. Nije gospode bože. Stanje. Ljudi. Pa me briše auto. Već ona ništa. Sorry guys. Hi. Nama su obi dvojica rekli da mi sami moramo sve ovo nositi. Nikako će šta? Ja ništa. Izgleda kao da smo U Majorci. na luksuznom putovanju u Maroko. Ali ovo je situacija. Znači mi sa svim ovim stvarima, ovako tu, moramo ući u trajekt. Ali ne što moramo ući u trajekt, nego imamo bus od trajekta do stana. Uglavnom jadni smo, eto, takva je situacija. Još je i kiša. Šta je ovo, ljudi? Ja sam spala. Ja sam ovaj traktor. A traktor je početak, ali je vlak. Očito je. Kožiš. Ali ona stvara pressing, bogati. Oni su trčali da bi stigli na... Znaš di nam je trajekt? Ona je tamo. Ajde, imamo vremena, lagano. Bravo, mali, te ti je tijelo vježba. Ma bježi je. Ova unaprijed kupljena hrana nije vrijedna ovog truda. Pa ja sam lipo. Ne, da smo kupili još ništa više ne bi. Sad smo nosili, kao što vidite, sve one zbriče do ovamo, a ko zna ne fali, zadnji je trajekt bio. Da ga je mogla staviti u Ne, Italiju. ispred nas je cruiser. Znači to je zadnje što se nalazi u ovoj ulici. Današnji dan nisam bila nikad bliže da počinim neki zločin. Evo, di smo mi. I po meni smrdi majica na blagu jer je glavni kuparina. Majica mi je skroz mokra od trčanja. I smo joj reći, ja išli ostaviti, pošto smo rentali auto, ostaviti auto. Shvatili smo da je prevelika ura, ove dvije nam šalju poruke sa svim našim i njihovim stvarčinama. 10 mjesta, 4 kuvera. Vidjeli ste već. To. Na njih dvije. I ne, ima još. I još. I još. Mislim, užas. I šalju one dvije žučane poruke kao, molim vas, požurite, platite to i trčite ovdje, zato što ćemo zakasniti na trajekt. Krenuli smo, sve je to, sve je super, napokon kreće odmor, želim se isključiti. Bili smo na šolki skupa samo jedne godine, 2022. Prošle godine nisam... S tebom ljubavi samo jedne godine. Da, s menom jedne godine, oni su... Ovo je peta. Ovo ima šta mi Ajme, što je dobra ruka. I idemo onda uživati sad malo. Malo. Samo da mi dođemo u taj kvartal, koji je 22, ali nema veze. Ne. To je posebna priča. To je posebna priča, to je poseban doživljaj i posebna ljubav. Evo pa je mornar, tamo se tako i obuka, ako, evo točno ovako se mornari oblače. Ne izgleda da si čelav, ne izgleda, kreni se. Evo ljudi pišite ili izgleda kao da je čelav. Uvijek ista priča. Oj ljudi, ja zaspala, šta je ovo? Evo kako stojim. Jedna idila ljudi, stvarno. Šta si znoja nešto? Gdje je to? Ko šta me odalo? Odalo, kukulo. Ljudi. Čekaj, Ne zajebava. Evo ovako se osjeća. Nosili, znači on pokazati. Od tamo smo išli skroz ovdje. Ode. I onda se sva penjali tu. Pritom ljudi, svaki kufer ima 15 kila. Ja ne mogu. Lijepa jedna kiša. Budalo otključano je, šta otključavamo? A su poslali dućan. Naravno da je dućan u brdu. Ovo izgleda kao da ne radi. Ovo izgleda da tu nikog nema. Šta je ona rekla da mi moramo kupiti?
Može biti tuna salata bez majoneze. Rečeno je da mi ispadnemo prije nego što je prvenstvo počelo. Mi bi do jutros igrali s Talijanima dok oni ne bi dali gol. Dogovoreno je da mi moramo ispati. Realno. Mi smo ispali prije nego što... 200 eura smo mi platili Ljudi, 4 stvari. Evo. I sad ti odi na otok, eto ti odi. Ima se može se znati sujeva zaspala. Dobro, zdravog ručka, prvo ide jedna višnja. Come on guys! Živjeli! Jedan obrok. Respekt! Mi smo jeli i sad idemo Idemo u apartman, malo riješiti neke obveznice i onda... ćemo chillat, vidit ćemo šta ćemo. Ovako, ja ću imat bijeli badić. I imat ću bijele lanene dugačke. Onda ću imat samo gore bijeli badić i ovo. I bit ću ispod palme i onako sve ten ću si staviti. Di ćemo na... Da si sjajni, naći ćemo ju. I samo ću onako dić malo badić gaće kao gore, a spustim hlače dolje i s ovim ću širiti. Ti si ježak mus. Da, naravno. Ljudi moji, ako sam ja shvatio koji ona plan ima, ubijte me. A šta je bilo teško za shvatiti? Rekla je žena da će obući bile gaće, spustiti ih da se vide kupaće. Ispod gore će imat bili kupaći i šešir ovaj tigrest. Kako ćeš ukombinirati to bijelo i taj žpu? Žepu. Ljudi, prvi koji je pa. Koliko je sati? 3:52, sad ću vam pokazati. Stavila sam vodu u hladiti u kištru i zaboravila. A, uli mi vodema. Zvarno ti curot. Pišu. Ja imam zvijezdu jer imam prišt. Ja sam sređivala vlog ovaj što ćete gledati malo da imamo kasnije. On je zaspao, vidi probudio se, Micika. A što me tučeš, klošarko? Ovo je pimple patch. Ovo je naša kuhinja, samo da se odmakne. Ali volim ju najviše na svijetu. Raf je u sobi sam. Ja u sobi stojim. Ko u zatvoru. Čekaj, Pavel ne Koje su to vidi. upravljanje s rukama? Ne vidim šta radi. Pa mogu li ja to? Evo ti. Ajde, šta stavljaš to? Majonezu. Kako sve Ali baš to. Krastavce. Mogli smo. Kako? Krastavce. Čekaj, ja mogu. Ubaci kao se mala Ovo je... Penji se nas. Prestani! Jesmo spremni. Ti, nemoj, zašto jesi dala priliku da tu njevim? Ne. Pa molim, znaš kako ovo ukusno. Ljudi, ja samo želim gledat utakmicu, francuska igra, ali očito ništa od toga. Da bar ima mašina. Kakva mašina, ljudi. Za sude. Pave je napravio estetsku operaciju. Ima nove sise. Dođi da klapne. Ne, da vidim je li dobar silikon. Wow. More. Ljudi, slagirali smo se naš kafić. Odjedanput ne radi. Baš smo rano došli na školu. Pogledajte ljudi, malo smo tuži sada. Evo je se zadovoljno. Ajde napravi unpacking da vide ljudi šta nosiš. Your summer travel. Summer travel. Za ovo putovanje smo se spremali u 2 ujutro, drugačije nismo stizali jer smo gledali utakmicu. Tako da, jako smo se brzo spakirali. Pakiram stvari po outfitima, zato što mi je tako lakše, jer glavno plicili tebe. Ali vidite, to je uglavnom crno ili bijelo, što da vam drugo kažem. U ovoj tu kesi imamo puno, jako puno. Jer će se zaspat, toliko sam dosadan. Dobro jutro ljudi, drugi dan na Šolti. Kamerman je. Probudili smo se ja i Veco. Evo ga vrati. Respekt. Inače mi uvijek najviše spavamo, ali ove godine smo rekli da ćemo se diviti. Nika i Pavel spavali ko zaklani. Ja uređujem vlog.
Ja? Dobro jutro, on je treća osoba. Znači spavala si. Ja čekam pola sata da čovjek izađe iz WC-a da mogu ući, da se umijem, da izvadim plastiku iz usta i sad si ušla prva i samo si tako nonšalantno rekla ja sam u WC-u, pa ne može tako. Nemoj, ja bi isto vrlo rado da mi se ne piša i da ne trpim. Ja bi, nemoj. A i ti šta radiš u WC-u toliko? Pa mislim kako sam šalio. Ne razumijem kako je to kakanje pola sata. Samo si kako, i vidim da se nisi ni umija, pošto vidim po tom izgledu. Zgužvan si, nema šanke. Pa zgužvan sam, nisam se peglo, nego sam se umio. Ko radi bolonjez? 3, 4 sad. Prekrasno. Reći, ovo mora ići u vlog. Znači, Veco, svi smo radili neke vrste kućanskih poslova. Veco nije mrdno svojom guzicom. A šta da mrdnem, jučer smo došli. Šta si ti jučer napravila? Skuhala ti tjesteninu i ubasa tunu i živo. Ja sam što ti nisi. Šta si ti napravio? Akolito, kuvan, peren, čisti, slikan, editiran, šaljen, odgovaran. Ove godine neću ništa. Dobro, sad ti krivom zapale, ja bi još možda i pretpred. Ništa. Ne znam šta da kažem, ja serem u cijelom vlogu, pa ste vjerojatno već sve čuli. Pa šta bi imali napraviti? Pa šta smo mogli napraviti? Nego me proziva tu javno, a ništa nismo mogli napraviti. Ništa. Zakuvala sam. Znači, trenutno su svi protiv mene, Nika me špota iz totalno retardiranih razloga, a onda ovo dvoje su pristrasni Niki jer znaju da ako ne budu da će i njih ona špotat i sad su svi protiv mene, ali ja ću se obraniti i napakostit ću im. Ne upadaj mi dok ja pričam. Ajme izića priča ljudi, oprala raf suđe i ostavila ga vanje na terasi da se suši. Jer? Zato šta? Nemamo mjesta u kuću, to sve svi znaju. Ali, spoiler alert, kiša je padala cijelu noć po tom suđu. I sad nekako, kako da objasnim, sve mora ponovo. I umjesto da budete kao ja, bolje da nije oprala. Ja sam ovdje samo da snimam. A već što je prava kad je... Da smo svi klošari koji ti je život bio ljepši. Znači ljudi prenkamo Pavu, da auto koji smo rentali da bi uopće došli do Splita, već tipa od jučer govori da mu još nisu vratili polog. Ja ću se praviti da pričam na mobitel i da su rekli kao da su našli neko oštećenje, ovo ono, i da neće vratiti polog i da vidimo kako će Pave reagirati. Iskreno lud prank. That is fucking shit for ideas, my man. I love you so fucking much. Imamo 4 čokoladne krafne, za svakoga po jednu i bila je jedna jedina hrenovka pa možemo podijeliti 4 dijela. Ja ću biti zadovoljan s ovom krafnom. Da li neko još hrenovku? Pa evo ja mogu grizu uzeti. Halo? Daj mi to. Ja sam, recite. Ode. Veco ode. Ja sam. Dobila ovo. Čin čin. Poslovni čovjek. Kaže iz rentakara da našli neko kao oštećenje na felgi. I još ona govori kao, samo da znate kao imate sreće što nije zahvatilo gumu. Ja govorim, znam da nismo nigdje ni zapeli ni ništa. Ona kaže kao ne, sad mi kaže, ja se ispričavam kao imam stranku ovdje začela za par minuta. Da će na mailu koji je ostavljen za rentanje automobila poslati nalog za plaćanje. Bolje da ja ne dobijem na telefon jer ja se ne znam kako pitati. Ali tipa nemoguće, nisam nigdje zapeo. Zašto ti javljaju tek sada ako su provjerili tamo? Znači ne pada. Ali kako nazoveš oprosti nekog i kažeš, sam da znaš... Kaže kao poštovanje, jel ovdje vedem po telefonu, bla bla. Ja još govorim kao pa jučer smo stajali s čovjekom, pregledavao je auto. Ona kaže znam ono, trenutno nam je auto kao na izdavanju, valjda da ga opet nekom daju i da je čovjek pokazao kao na felgu. Mi apsolutno nigdje nismo zapeli u nijednom trenutku. Nisam uspio ni pitati kao ni koliko košta i ništa, kao da će zvati. Ali tipa računajte da felga nije ispod 500-600 eura. Kada mi napojedemo na sud. Ljudi, imamo jednu situaciju. Pa možeš li uvesti ljude? Ja istjerujem pravdu ovdje, zato što su nas upravo zvali iz rentakara i rekli da su našli oštećenje na felgi i da će nam poslati nalog za plaćanje. Pritom je Pave polog karticu dao, evo ga. Mi svi koji smo bili u auto, evo trenutno baš sjedimo na piću i pričamo, nigdje nije nemoguće da se desilo, znači nismo nigdje s autom zapeli, nigdje. Pa da, ja jedino čeg sam se bojao je to što je ono auto izvana prljao zbog te kiše i to, ali nije imalo smisla ni da ga peremo i ništa kad je i dalje padala kiša. I čovjek je jučer s nama pregledavao auto, mislim, ne, otkud sad to, ko garantira da nije on ili...
Se pretvaramo sad ovo da u tu situaciju da plaćamo nešto za što uopće nismo ni zaslužni, ni ništa. Glupo je. Koliko otprilike to može koštati? Pa nismo vozili, ne znam, avion. Ljudi, nemojte sad ovo nije... Iskreno, najiskrenije možemo izraziti ono nezadovoljstvo maksimalno. Uopće nije, ni sekunde nije naš Čekaj, Pave, stani. A dobro, a ukoliko ne bude taj račun plaćan, šta je onda? Čekaj, Pave. Dobro, evo ja bih vas molio da mi pošaljete onda broj od nekoga koji na nekoj višoj poziciji od vas, jer ovo je baš užasno. Mislim, dovodite baš sad nas u neugodnu situaciju gdje smo na odmoru, a ma neću. Dobro. Hvala vam. 200 eura. Ovako, prvo mi reci šta je rekla, hoće ti dati broj od tog nekog višeg djeta. Ja kažem kao... Jesi tražija da ti pošalja fotografiju toga što smo mi napravili? Kad smo mi zakačali auto, nije nam to. Jesi slučajno ti, reci najiskrenije, jesi slučajno ti možda u garaži ili negdje? Nigdje. Jasno. U garaži ne možeš zapeti kotaču. Kako je to oštećenje, treba biti da košta 1200 eura. Dobro, novi auto, felga novog auta, na šta, to može do... Sad procedura, jer oni moraju poslati račun baš iz kuće koja popravlja auto i to. Neće oni sad svoj račun poslati da ti neko uplatiš. Sad, vjerojatno će to ići na procjenu i na sve. Ljudi, koliko je to trebalo biti oštećeno, to treba biti razvaljena felga, da. Felga u krug ide kao oštećenje. Mi nismo nigdje zakačili auto neko. Ja nisam nigdje. Dobro, šta je nama činiti sad? Ili ćemo platiti to ili idemo na sud. Ja idem za to. Stani pa pusti me da pitam. Smiri se! Da pitam šta se čime se bavi taj. Ali prije jako ti dugo nismo prenkali. Ti jako dobro pekaš na gužu, šta on nama laže ako ovako dobro laže. Tipa ja sam skoro ljudi zva ljude i... Pave ima ljude za ljude. On odvjetnika zove gotovo. Ja ne bi ovo dopustio jer ja platim 200 eura, nešto što nismo napravili. Znači ne pada mi na pamet istjerite pravde. Prijatelji, dobrodošli novi prank. Niko se neće... Ja. Šta je bilo, frajeri, a? Anika, šta je sad? Ej, ja bi šutio na to mjesto. Evo pere suđe. Ali ljudi, što su mi rekli da ćeš oprat suđe od ručka, ovo je suđe od ručka tu, a vidi ovdje pun sudoper gluparija. Sad ću izdentikovat ovo. Regenerator za kosu je super zamjena za pjeno za brijanje, jer ga možeš onako kužiš pjena. Samo ne znam za bradu kao sve. Bolji prijedlog je da ti ujutro odeš fino u dućan i kupiš si pjenu za brijanje i gotovo. A ne da mi tu sad sjediš ko I da kupi nama pokisla. nešto slatko. Da, molim! Cijelo lice će mu buknuti, on će opet biti u depresiji, pazite što vam kažem. Ja ću te gađat malom šlapom. Ja idem. Nego kolega. Da. Pa ti mene pitaš, sad klenula. Jeste li niste oprali do kraja suđa? Glupo ti je pitanje. Samo da vam pokažem ove hrvatske bahate influencere, tu neki odavde. Ovo tu sad ide u smeće, jer stoka nije pojela. Sam ja ostavila. To To ti je bila madlaka. Evo vam je, na. Ja sam zaslužna za sve ovo što gledate do sad. Ajde ti prasuđe. Ajde, raš cijelo. Pa nema šta Ti imaš biti. vaster vagu. Mogla sam pomoć malo svim ljudima. Majke mi. Jesi ti meni Jesi li jučer me pomogao? tražila? da ti Ovako pomoć? mi je to svaki dan. Ti da si moj prijatelj, ti bi meni pomogao. Jel ti nisam prijatelj? Nisi, Sad se ovdje nisi utopiti. pomogao. Sad se ovdje utopiti ove, sad ću. Oh my god. It's okay. Dobar dan ljudi, evo 6. sat pranja suđa u tijeku. Idemo sudove. Pa nemoj me to kažem! A stvarno si... Pa eto kako. Tako, da utopi. Kad ne budeš imala u šta staviti tu svoju hranu koju kuhaš, šta onda? Cijela kubana miriši po mom šamponu. Ja ću to na stolicu staviti. Pa šta da radim? Pa na stolicu. Pa nemam dić statim. Ljudi, ovo je Ja sam ovoj Tanju. Ljudi, trčali smo malo, pogledajte pogleda. Ovo je prestrašno. To je lijepo opet na moru. Lip je. To sad išta kao ode s mora. Pogledajte ovo ljudi. Su moji trkači. Bravo, Veco. Veco koji nam je poslužio večeru.
Priznaj se čovjek u kuhinji, a istušira se tamo. To je večera na hlađenju. Nismo danas puno vlogali jer smo danas... To nismo imali drame, 6 drama od jutros, prank od jutros, sve od jutros. Naš prijatelj Vedran koji je napravio nama, mislim sad izgleda ovako, izgleda. Ovo je naša večera, on se potrudio ispržiti kruh. Sklon se potrudio sam se jer sam ja gladan. Situacija je takva, koliko je sve skupo, svako od nas je popio 3 koktela, to smo platili 800 kuna, 100 i nešto eura. Mislim da nije takva situacija kao zato što smo samo na otoku, nego je to tako... Kao generalna je situacija se Generalno poskupila. je to sve tako svugdje. Ajmo prijatelji, noge lagane. Ide kavica, plaža, sunčanje. Kavica, plaža, sunčanje. Kava, kumovi, slikanje. 11 eura. Tako da danas, ljudi ja se diga Ljudi, ja se digaš evo. Ti se digao u 8:50, prijatelj. i ja sam vam pospremio stan. Ti si moj pospravljeni stan. Idemo na plažu. Prvi put da je sunce i da prži, hvala Bogu. Zove Pao. Pave Elez. Dođi, Rafaela Seba te treba. Imamo problem, Pavel ne mora naći svoje kartice. Sad da popijem ovu vitamini. Pijem ko znaš češa. Ej ja, ljudi. Let's go. Evo ovako vam izgleda kad se influenceri slikaju. Gledajte. Imala je smisla za ovaj outfit. Kupit ovu šeširinu, upak napravit. Previše sam ja ove gaće spustila. Nisi uopće, pa to tako treba. Pa to tako treba biti. Ja kad se iskrivim za sliku. Malo puše, ne znam da čujete, čekajte. Ali ovo more, koliko je plavo, ne bi to plavo boja, da, filter na ovo. Ovo plavilo što se plavi, prekrasno. Ovako je stanje, već se tušira. Pave i Nika su otišli u dućan kupi neke stvari koje nam tribaju. Danas smo se samo kupali, doslovno digli smo se, popili kavu, otišli na plažu. Zapravo nismo bili na plaži, nego smo bili na nekoj uvali tamo. I stigli su naši opajderi. Jeste uspjeli, prijatelji? Kupio sam tipa 300 komada. Evo to Pave treba snimat. Aj ti si prva. Ovako, bili smo bokti, bez ičega u frižideru ponovo. Sad smo bogataši. Sad jedemo Grožđe. She was a fairy. A molite, pokaži im to. Ljudi, neće vam biti smišno koliko je nama smišno. Nije ni Niki smišno, što je najtragičnije. Ona je van sebe. Toliko je dobro snimljeno da ja jednostavno nemam reakciju. Pa ti je dovoljno dobro. Tipa ne želim ovu, želim onu lipu, novu lokaciju. Gledajte I ovo. odvrata ta nova. Meni je super predivna, mi je tipa tako je estetična. Evo ja sad izaberem ljudi boju svoju koju ja želim staviti. Vidite, nestane. A zašto vi niste si uzeli jesti? Jesmo. A on vašu picu tamo, Melje, da. vidare, fukare. Ljudi, znači tako sam ima dobre storije, Nika mi ne da to, a Vjeverić mi ne da ovo, znači presmišnu Koje storiju. ti ne da Vjeverić? I ne daju mi. Da vidim šta ti ja ne dam. Ovo mi ne da. Pave, daj mi da vidim. Tom, ja izgledam ovako. Evo. Znači, razumite vi kako ja izgledam. Današnji plan je sljedeći, idemo večer otpratiti i onda mi idemo na plažu. Imamo se plan kupat cijeli dan i mogu se gledati držinu. Naravno da su me vratili nazad gore, da odem po naočale koje je zaboravio. Znači ja sam se spustila opet nazad, oni mene isprdaju. Ja se sad opet vraćam jer je on zaboravio laptop. Evo 3. put da se spuštam. Prvo što sam čupala, ali još mi je prijatelj otišača. Kako je stanje kose? I niko mi nije rekao da sam tako izašla. Znaš šta, nismo ni puno bolje pa kao. Pave nabio kapu, samo da sakrije. Sve u redu. Sve je u redu. Ljudi, mi došli jest, šta je ovo? Bili smo sad dok čekamo jest, pa ćemo sad degustirati. Ovo vam se zove sreća u malim stvarima. Jesi sretna? Od 1 do 10. 150. Ja sam... On je zadovoljen. Ja sam zadovoljen, da. Nisam preoduševljen, ali prije ovoga nam donijeli sve to tune i kruva. Ljudi, ja se sad tra. Ja jedem burger koji je bio ogroman, ljudi. Ovoliki burger. Ja ga ne mogu pojesti. Jeli smo se ko stoke. Ja ne znam kako ja šetam. Di ja potonila, šta je ovo? Fade out.
kraj tebe. O ljudi. Provala. Ljudi, ukrali smo, šalim se, nismo ukrali. Malo ćemo ploviti danas. Znači danas je prvi dan kad je baš vruće. Idemo sad surfati. Ajme, politi. Mojima se boje toga. Disney. O, bojim se i ja. Farbe čiste. Hobotnica. Napaćete gale. Evo Stipe. Vidiš kakva je nanjušija komada. Gledaj. Ide on na komade uzeti. Je, čapija. Čisti se, riba se čisti. To Pave. Kad hrani galeba. Zovi ga, povezi pite. Ja sam Miša. Aha. Susjed. Bori se. A šta je sada? Ja ću vrištat. Guys, I don't think we need a penthouse. Lasa utakmica. Gleda se ti, ja sam reći šta. Ja Kad se ispala ne zanima me više ništa. Pa navijamo da sad Talijani ispadnu. A zašto ja baš želim da Talijani dobiju? Zato što onda ćemo imati opravdanje da smo izgubili od najboljih. I tek onda kad sam se natjecao, uvijek je bilo super da lik od kojeg ti izgubiš, ako izgubiš, da on pobjedi. Zato što ako on pobjedi, znači mrda ti je falila da pobjediš tog najboljeg i bija bi onda prvi. Onda ti to da motivaciju, razumiješ. Ako Italija bude europski prvak, to znači da smo mi izgubili od najboljih u zadnjih 20 sekundi, 8 minuta produžetaka mrtvih. A može ovako. Ja vječito s nekim storijima. Outfit check. Okay. Prvi put da sam se ja sredila. Hi guys, welcome to What's in my bag by Nika Pavičić. Šta je u Nikino Nesiseru? Vjerojatno se svi to pitate, sad ću vam ja reći šta je. Jedna influencerke beauty ima nešto što me poslala da ju kupim, nisam ju kupila pa je morala kupiti sama. Laneige. Lip Sleeping Mask X. Šta to služi? Mat za usne. Mask za usne. Adria A cream. Eye cream, to stavite tu ovako za područnjake, da nemate koji ja. Vidit ćemo jel funkcionira. Maybelline Super Stay Skin Tint. To je super. 10 od 10 kaže Nika. Kupite. Ljudi, ona ima brašno neko. Ljudi. Sol neku. Invisible Touch Face Fixing. znamo to. To je za baking onaj. Onda imamo nešto što ja koristim. Lancome Tont Idol. 220C. To je, nije nego Tont Idol. 220C, to je moja Nikina nijasa, samo da znate. Imate isti... SPF 35. Pa vi ste sestre. Da. L'Oreal Paris. Lip. Eyeliner. Imamo Mogu? Firebird. Imamo Firewalk, ali bitno je kakva je četkica. Super lock, ovo je lipilo za obrve. Ovako, idete gore. Vidite. Samo sekundu da imam nešto što je neobično ovdje možda. Ljepilo za trepavice. Mast za oko. Mast za šta? Mast za oko. Čekajte. Tako sam umjereno rekla. Ljudi, jedan brufe 6. Mast za noge, čekaj se. Stani naći nešto. Timentidili melanis. Šta je ovo? Ti je kupljeno. Šta je to? Krema protiv uboda. Slušajte sad. Mislite da je ovo sjajilo za usta? Pa nije. Samo sekundicu. To je, evo, pošto ima 16 milijuna komada, ovaj je neotvoreni. To vam je, sad ću vam ja to pokazati šta vam je to. Miše baš lipo. Stavite tu i onda ovako. Šta je to? Blush. Evo je. Svaka čast. Mene je to moj make-up artist naučio. Ako imate još neka pitanja, možete pitati nju inbox. To je to. Ljudi, ja umoran. Šta je ovo, ljudi? Moravili smo vam reći da idemo čao. Da je to zapravo do ovoga vloga. Ispa svaki kotač. Baš nam je bilo lipo. Vam je lipo, danas je najvrući dan, a mi odlazimo čao.
Došli smo, čekali konstantno da dođe ovo vrijeme da krenemo ča i čistili smo apartman 7 sati jer smo ga doveli do stanja koje je bilo kritično. Pritom smo ja i Pave prali suđe na gumi vani na terasi. Zato što ja imamo problema s odvodom u tom apartmanu, pa se onda tipa za 5 minuta zaštopa, malo se reka, za 2 minute se zaštopa već sudoper i onda smo prali na gumi vani na 482 stupnja, ja vam se kunem, ali eto, riješili smo i to. Ona je konstantno nekom problemu. Ona uvijek traži nešto ljudi. Na trajektu idemo kući i to je to od ovogodišnje šolte sezona, meni 4. Možda odemo još jedan put, ali to ne znamo. By the way, samo želim vam pokazati nešto, da su mi cure sa šolte napravili naruknicu. Ako gledate, nosim je. Rafaela. To je to od ovoga vloga, nadam se da vam se sviđa. Vas volimo i hvala vam puno što ste gledali, nadam se da ste uživali kao i mi.